na program sheka muna MC Mshambo kubasa kuba twarumisha kuri Mnonga mwe bare Mnonga kubasa kuba numba mtire ho Sky TV rakari abantu banje mwena kurgo micho kapitali mwena mwe my people from Kampala, my people from Kabare, abantu yubanda Isinjiro Chegegwa Buhweju mwena nimba kundochi mwe Mnonga kandi of course abantu banje kurgo ku side za Bugisunkoko nimba kundochi mwe Mnonga mwe bare kunda sheka muna MC Mshambo kumpano kwa TV of course ntwantshemerwa chimwe Mnonga. I remember TV nono jukwatara a Star Times imwe bine dish nono tukwatara channel binankaga na munana then kandi imwe abine zuku nimwe mfuna kurunji Mnonga hari channel 77 ninga 077 nimwe mbona mfuna kurunji Mnonga imwe abari free to air nimwe mba mtwine kurunji Mnonga kandi abari social media ntubatu live Facebook, Twitter, ntubatu ya YouTube, social handles zitu cyo koriwe no handika mu Sky TV official basakubano tukwata kurunji Mnonga ikintu cyarara cyagenda misho kurunji Mnonga. And of course as usual Friday ntubatu in guest. So tuzakubanza twaza ho kache on video break and we'll be back with our guest tumwachire tutandikiro ho atarukushisha bwire na sheka muna MC Mshambo the stress killing program inayo kwita stress yonka then tujende misho kuri Mnonga. Video break. In the name of the Father, God have mercy upon us. In the name of the Son, and the Holy Spirit. No. I baptize His Son. Hey! Hey! Okay, Pastor Chikawaza kwani chumba hoshwari. So this is our video yawaza kwani tuha on break oko kind of course reka twachira mjenje nywito no kushemererwa namani minji letu jero misho nakushemererwa umwami Aporo Rutaba owatwaji ninya nakira kandi nanye nakushemererwa umwami Mshambo. Okay, nashemererwa kwijaha aha Sky TV. Sinto wachitera atgayo kumanya ni wenda nchikono shabono zabgarakano wareba umuntu nahwerayo kunga nabashemerwa nabakira Mshambo bare Mnonga kuriya noba notuhereza ikintu njiba kirije Mnonga. yes, and Sky TV ne starevu kisane nchergayo ibintu program zona ziri okay ni tutatu kuri mu cyaro cyito mu cyakaro manyitu turakuru mishozo kuriya twantere ikintu cyona cyero muzuri. Okay, so mwenu abantu hati ni nyondo yanjure atisimbere program eji of course bagita sheka muna MC Mshambo no kusheka konka ni natutaniche tukusheka up to the end yanjure tutaniche tusheka of course nyono banyetartaba owatwaji kandi twaji nekibina ecy'abantu basereba bari mu rembo mu bakira ubwire twekara mu murimo wo kujya ngo tutandike kushisi abantu abantu manyo kuseka Mshambo n'ikintu cyurunje Mnonga konko umuntu noza ushanga umuntu wena mimize mubamaro nkombogenyi nahaza habesho ngozi nahaza ho MC nagamba abakwa speech hato yibuzo guyije kugirata mwikwiza no kwitira kimwe umuntu ashitama no mukazu konka namo megaho umwanya go kusekano reba muzagana garaba so please tukatandike ibyo ngo abantu musheke muzarayi so mbanyeta tumusime Aporo Rutaba owatwaji kandi nintura baharwe promo yanje niyo kushesi abantu niyo kutagorora magenyi ngwe niyo kuzandombo genyi generally kuba MC n'ibindi nkebyo irizo wazanda Kashimu Museveni yatari yahife President Museveni yabari yahifaho muruti wazana nawe niyo wamuzanda namuzanda ashine yonozana na Museveni tubakubambura mwana banyangwija no mpara niyo wanozanda kana zaro niye nani nchuchu niyo wanozana na kana Mshambo waza kwendisa garayizika niye nani zanda kana babakuru bana baganira hati uri kuzanda bana nuri uko nozanda kana. Okay, so we are there
kandi twazumira mendi of course ni shomeso mu universities ndiyo muhingi ndiyo murisa byona mbiri ko nkabyo byo nimbikora gati yetawuna so ngwino ninye rutabakari konke cha kuintroduce ngero mu bantu nitekateka ngo ni no kushisi taro kindi abantu kuza kumanya ngo ngo rutaba kashinyo wambugana katube twaba turunko mu fellowship acaci ningo mu fellowship ndijo tubantushika ba fellowship ndijo no manisa fellowship nibi fellowship zabaye barakorenza banze ko mashaha kibera wisatu ugati fellowship zinde zasagaraho tubantu yengere kwikanka mukaga mushanju munana muganira biragaho buhwayo utandaka no gamba mwe n'ururimi ruhinduka aho kashize nakwakira kandi ukiraga kungamba suna zone zwaze za fellowship zabo so nashimira kubaha konkabo bari kutsesya general bari kutsesya kandi mushambo we bari kutaba muyayi yes rero mushija wito norebe ndimi abantu kusima kutana hati waboro nka Buganda muntu yana kusima Buganda nabuze rabembweye moroka yamanyi nyo hati wateka ngo yapete bugo no Muganda kuko ariyo nakusima obwahwire yo rero hati waza kacuruhoro wito kuzanya bushozi yambe baba mwana we cyane shamazaga ine motoka hati wateka iyo teka ngo yo kusuma kubana sumwe webare yabare kuba umuntu uhurire yabare kuba umuntu uhurire musambu atino yibuza ko ufire noha okay katugarka shonga hati wiza wabota introduce to mutawuna because tawuna yona tawuna heba za kujitahamu oine ogwa pushingire kugira ngo utaho mutawuna wataho to mutawuna yambarara mbarra nyunkija nizo mu university kusoma kijanizo mu university Bishop Siwati by there nangwe keri affiliated dar UCU mukono kwite tukatusomeraha denti chikobwire bwe bizamu tuza mukono mbweno ni jaha ndikuza kusoma mu university mwaka gwo kubanza 2025 so 2025 na ko mu kuza university ebintu bikabitorobi etawuni kwikurgombas umutaxpaka kukorosinga harno zo mu kigonje hari ikigonje cyo baka kigonje cyo na nata abantu bakirya nata kantonena okay gumza store kambara abantu kukorosinga aho babortaro nata home twazo mu university matukatoro ga Bishop Stuart nebigeri za kwizo mutawono okorwa mukasingenge koza kuri akata ariyo katawo mukono so kumwe mwenda kwiza kunuya tabona ka boda mutambara mwiza mwe kwata ekikunga musabantu nkabatano mwiza mucyakacakaramu kasene mucyakacakaramu mwaba mwiniki manyatena babije bari aho fees university yon okurya okunywa okubyama tuition na byone byendanga muntu byona byaba birumana na bya identity card tukatsoshire mutwaro nshanju nebiri byona buwiri byona tire muri na hostel na byona sanzu netano izo takubasa kushashura tuition hati yonka kandi ukiza kwija washikaho ubona manyangu byone byasagara atshino ine pocket money kokani juro bwiro bwe mutwaro sanzu netano kaine vali abo nabire ni ndara nabo mu hostel abingi tukeshanga twine pocket money yashinje umutwaro kanana ebernece mweno wanyingi nkeshatu so to survive ngom tenko mibiri netano enko mibiri na mukaga akazindaro kasinga iguru kaje enko mibiri na mukaga na nija natunga nk'ekitone cyo kwevuga ate kitone cyo kwevuga mwini bokwasire mukace katwate mukace tubanze tuzeho kace muka video yaka kandi kutora mari kurwo muka video yaka akwevuga hinye turatandikire mbwene twantura gato muka video ubenoragara muri cyevugo cyenyine cyo cyuwagamba no wanorga no ndika kurya mwamasape kurya amasape why don't you get married omushe wagirebe enjo mberejo oyagira kushwera why don't you get a woman ani uri kambanze niwe manze na chakara mwakantu niwe nofa iwe chakara ntukuzika why
sometimes noyebuza ebintu mukubana muzana no babiri serious ningana mushitama muhandika muhandika mbabiri serious akavidi yako kawa afundo omukazi bakuza kubuza bakuza kumbuza omukazi nkamwine konka mwenu kuberabura mu tutaka twire hamwe na turo we nanye ni turo wanje mweni wono bimanye byo kurya amasape kandi atwaga mwene wahurira ngwecho ni kisyariwe naturwo tukiri nturya mu masape make so actually that was the reality speeder kumbuza tukonka mshawe actually tukantuganira somewhere tuganira nka MC na MC konka ntakagire mu gice cha wedding so yambuza tukonka uyu n'umukazi nanye nta nje nuko nabanjire wakureba yebo ingereje y'abavubuka uryo wamasape genyine mwazi yo kiyamesa toka gitaro university akasente kawo karyampare meza mukagisaraho nakugira ngo mukagira guza hati ikintu kikatambura so ya tuganira hati eventually kutabire turyaho nka 2 weeks later yanje atinye nakazana ko kuzana atkando kuntinye na tukazana nyowe niza kubona umunywano wa Rutaba kandi we Rutaba ni unuza kubona umunywano wanje so tikari titizoke nyo ntamanye ngo naza kureta kariya kenyine so gubuzana butukuba tuzana nizibaza real stories ubundi zikubo mbantu nuko kureba of course waroko nabire ninyingana nibondo naki no curebera kimwe ngo kandi umuntu mukuru se byabe nagamba wazi just reality konka wabitwara nk'ebyemizano konko bwiro bw'inyo tuzane mizano igi kugira ngo abantu begemu bihemu kugira ngo umuntu ko kusiyo bwire time yahika bini kurunda maka positioninga na muntu ngumanya mushambi wahikahi anyunyemerire je kurunda oyemerire je ko taka twesere oyu no muntu ebyo actually nyina abantu so hati eventually never reality okay katugaruka kitone kiri hate cyevugo so ecyevugo ngaba natungire kitone cyo kwevuga ntanda ko kwevuga mpora ndi ya university aho hatagira umushija Ambrose Noroya Noroya no aryo muri bandomu konka ayina kuyanshangira abugini umwankunda akureba rebo y'umuntu murungi konko bwankunda ngabankiri mu university ni marira ni sankoro kumarira no yako muntu atagira ati gumtam agira ati nambwenu atananinya nangu nkwete nkutware oze kunyevugira kandi president yafutereso ntebyo kwevugira nimbasa ko bibasa nimbasa kwevuga hatanyeta awa RDC's office hatampa deposit yemitware 5 achevugo kashinka tahanazo hataho aho nkwe banyakira mutabuna abujo bazitwara oriya bakareba bakuzukashi tabarandebere kunkabari nizabe ninka magic mune ngaba nintamara ko mutabuna of course izire mbusi mbamba kureba bakumanya so hate kinkora nyuntambara kuntandika ninza kuhika horizon hategeda chika ni ize view ejere horizon hatubatira kembata hazakara akaronka steps hariya hansi ngwenu kumba ninza kusuma omushija yiza andabaho anagechi sente echi wallet kwana gechi wallet nyunga omisho ganje nka hariya hatuko kwachenaga ondiza genyum atutakamba atwafona kasente atere ntikari twabonamo tuti tuza steps mukuratire manyobwe tinko mumanya takumanya konke sente yatahamo so hatu tutambara tushuma tukorosinga hariya ahansi wanoza kutaho mutaxi pakaronka kakordo hatu tushuma yuko ahanko haronka kakordo nakamanya nono reba bus paka mwene bus nono zireba muto hatagayati sitamato bagane tushitamaja hansi twaza kubagana kasete bagana biri papara bibaka manya wareti amutu hakaharorwe mitware 5 akagira ati cyona kiryeche boho namanya ati wareba ngo hagati zero sente bataka ya twakabona niwe twara kuri hatukaba natukomora hatahamuni hatayibambe ati Yesu wanje akwata umusaho ati sente zanje ati zabura ati mukaba mwande bere sente zanje
hatoriya atakazebera ati ngo toyine zoyine nda tinyereza nje nzizi yayo rweta ngo katerere kuba babar kwata mbaza kureba oriyo ndiza sotoka kuri ati baza abantu bizane mbundu ngaba kampa mayo ukano guma hose nkaba nkeki manya nkiruka nanyenye nkanabo mushuma nabo so etawun from then najega natandaka hato muntu kuwabiriza atchobwe hati no ibo muntu koketa uno gitura nagwa ni kubambura musambo nagwa ni kubambura so muntu kuyabiriza kunda bonye kwata nyicekinga ndebe so nkweto abiri twizere cyo mutawuni aho nagire kwereza kusoma umuganda kiragamo okwevuga kwa kwatayo ubwa MC bwa kwatayo okutagora kwa kwatayo hataha mu kigombe kinabwine ba speed na kachina na rwanko nyoni na kemi tukakora ikibina cyitwa cyo kusisi abantu na hata ndugomuruma ahubwo asesera nashekize nkamanana bayiro nanyenda kubuzaho abo ko ba abantu of course abantu kwenda babuza twaje kaze twaji eroho abo kuba twaji ni association inga n'ikibina iki twakozere tukakiregistaringa kina account yacu kine bicukora konka aho tabere tukora ahantu hamwe ahamukutu twahika point contract nozamanya nazwayo konka ikibina kitu cyagaba cyoroho nambwe na hata no ngo ntukora behind curtains hakuba ntukora ubuntu bwitu butambara ntukora ubuntu mu mahoteli nka TV nambwe nkaha mwagira ngo nyinshi akareturete ito tutandikira kandi ito tubatakwenda nesente tusesi abantu imwe muturugaho tusesi abantu ba sponsor biza sente bazireta kuziraboneka ziryaboneka zazitabonekere tutugumiza mu nsindika okay so mbwe nabwe cyo hati nka program yo kuri yo kusestia sheka mana MC Mushambo hati ngaho tubanta burufutana katubanta banza twataho hatu banza twatekaho buriya akatwaji nga introduction ya program na hatu wagira ngo na nyinshi akare ninga mande tubarete group yona tugista msaha tutandike tukakorera live no tangara no kutangara we are there kandi akasente tukakiha mu for sure okay no jango akasente tabakagamba kunga akasente tukakiha mtu akabona twakora ibindi hati nanyenda kubuza aho ngo muntu abantu abinji nibakosa social media munonga usanga obu videos bwabo bine pages zabo zo kubutaho iwe nkarutaba ngo muntu mutaho no morserebu konga video bwawe kaburiya pages z'abandi abo cyo ta create ngo page yawe nkiwe hati nyono ndeba namana shana ko rampwere ningaba banywana banje bargo ba principal farmer nuko nkanyundi y'umuntu wa analog munonga nambwene president shayo nari hikunterra akasumu kanje nakamanya shayo na mwinoko ati yaje kwa state house na ndabyo mu kasu so yandabyo mu kasu mu program ningi saga nyondo waka azugo nichkande jene aro nichkande niza ko niza gamba nawe mugambere shankemu nkemwe netweka president mana wana akurikireza someza bati ati yatiro Sky TV nakugambara okay waza kuterra number zitu zesumu and of course hatu inoho ya MTN na ya Airtel noza kuchuzinga mu any number of your choice ogambera tutabariya Apollo owatwaji yiza kutaya iraho and of course nikomedi konka kushemerwa ninji yaga yatere hata kandogo no mchara hata no manyo mchara mchara wanje no bwiturigire kuzara katurebe tingo no mbi ngono mchara wanje kashiri no mwetigizina ki kashizire ryo sevinge rukanusha sumu wanu tumase ngo namba wanu magaraganje so hati ekibireho tubiturigire kuzara haza kutwagira umwirwaro Dr. yathandikire kipapara yuno reto kuzara marwaro mushambo yuno zarumka urya traditional healers so nyuni zarumwirwaro so hati athandikire kipapara atahasiye kipapara kahandikireho you are supposed to spend 90 days of relaxation nabuza Dr. Ntebye biro 9 byo kugamba nibyumanyisa yaje tunoza kumare biro 9 utakwata baraka hata biro 9 mane myeze 3 utakutumanya muri nyo bibyanyebe hata hu ntakatembero mu yantere aro biro 9 byawe tinga mutawe kandi
mata kwa sakunde ori nkai ngiyo mtawo ninjara no zakora kukakwiza kanta kora kukakwiza butosha wabotesha heje warakora byo musaho to kubimanya birucenda bya kandi mayo harwaroha hapana tujyo kurwara ninjara niyo no bimanya bi ibirucenda tibya kerizo bayozaho kora abotakwera sumwe n'uwishe muwarebe program yarenze ndakika 3 birucenda ukabara hora bisa na n'ubutikiti n'ubute so ni no kugereranya kakore cyaragira okay buterasi muzitu of course twabasa kuba tubigura amasumu and ko kututera of course tuganira isi muzitu zoroho zombi imabo kuturebera social media bakuturebera Facebook ni wono yohereza message yawe tubandishima kurunje mnonga abari ya YouTube mwe bari mnonga kubasa kuba numere kunda Sky TV rakari abantu my people from Bihare Alex Nogamba chaho Tobare kono kunda Sky TV. Yes caller. Hello. Guyatere sumu no shoti yaho na makonka ino watere sumu. Mutere sumu tuganire hamwe ngani na rutabari aha. Hello. Hello. Yes MC Mushambo. Ndukurunje munonga nogamba chi. Nimanyetaga bagiri asanatera kazu. Yes agaba. Mwen filmero mwani rutaba Akurire. kandi umugambere naye bari kubecho kureberaho abo kuba ayegise minyeto nyingi na nobo buzano bwabo bayegise minyeto munonga okorgombintu ebukwatiriye nebyensi ko kushambana neti ko kuba no following akantago ngo wachakara no fant kuzika so umuntu niyo ko kubazo byensi oye kanga munasigara ndiyaga Julius Reverend boda boda ho murkazi we bari munonga We bari Reverend boda boda umurkazo Reverend tiya bakari abana bantu bajawe kasha Reverend boda boda no kona basabara bakanka stage na rumoze bambaza kwiruka babiri program zabo nabo Reverend boda boda Skote ni nyama sumu kamera gandi dini ninjira twiri rukendera program babo kuba shara zende zitwaraganya. Yes caller. Hello. Sky TV. Ni fama ikajebale. Kale sebo. Ono Saimo. Saimo chechiriyo mukama. Kubidono kuvekitende mukuru rutaba. Ndi sebo. Sebo tata mukama wange wendi nkuli mukuru rutaba sijagalo mubuza. Yego. Anakoma okukaruro waya bivako. Burunjinyo utelefunyo. Kare ninjira nuje kumugargamu katwateyo esumwe ya muhero the last call. Anyway katugarika wengine aya chiya kubuza kandi ogumize mugambere kimwe uhendere no kwendera. We bare munonga. We bare wakazo nakurra by the way eyindi kuzarwa na kazo mucyaro mageta kitengeto kayanga kandi abakazo bantu bandeba mbamba mu makimanya ngunka kurroko n'abantu banje owaterisi mukumbuza obana koma omukalu tata mukama wange nakomyewo da jukira na sawe eno tuli mu mobilization ebibina byonna biri mu mobilization nange ngo umuntu ndi mobilization ngenda mu byaro biki na ibyo tugenda byogera nga tukomyewo nga olo nakuzituse ekisera kituse so nyowe ndukhendera Mushambo yenda kusima utaka hendire namazima wijonwiremo namazima hino wacu kubuza hati ino papara rwa mahuro rumpereze kureba a headlines hakugera ngo hino umuntu Rwanda nawe ababaramwire n'abasinzi mukigambo hoki okomuka hendera ibyo ne byamahurire ibyo ne byamahurire konka of course nyotinkunyu nyotinkunyu konka nakorwe nginu hino wanshengeriremo yo tinkunyu sana wagansengerera Mushambo nyoko nga by the way no I am not kunka mwene hata nsengerera mu kutubantu nywa mukakace kace tugamba gamba hibigambo bitari biringwa konka abamahurire bo bahanguse babyongera cyo cyabiri konka no problem taroho buzubu umwami kacebezo mu road mayor n'umunywani wanje n'umutayi wanje so we are moving on as you wind up otherwise
nkuko nakugambira bwa nyuma yo kusoma naza umutwaji nazana emizano ndyo mutagurizi ndirekcara hati n'ibindi hati ebyo niyenda kukingaho ndiyo ninyujo mu Karuru 2026 nkamemba wa parliament ahabwambara City North. Okay. Kandi capacity njina kwa nyine degree ya agriculture nyine masters degree ya agriculture nkakora n'umunadizi ndirekcara hindu kugambira so mirimo ninje manya kandi abakuntwara mu kweshongora n'ibindi ibyo n'ibintu bya butosa byo kureba ngo waguma mu life. Okay. Otherwise itonza kumantwija ahantu ganiraho buke ekikora mani no kundana. Okay. Yes. Wo bari mnonga umamiru taba Apollo Yes, please. kwijoka titayira umurishe kama na MC Mshambo programu. Irizoba of course nabankozere na principal farmer kamera kandi mu control room na nyine mande bo basa kubana batwara omisho. Kambe ndeze weekend nunji ababi namabagiri zoba kampa menga babonera nabi namabaga tomorrow kambe ndeze amabaga murunji. Mwe bari mnonga kunda Sky TV irakari abantu mutaka basa kubana murugaho. Peace and respect.